will help us. Or we will end those love babe. Rwy'n ddim edrych ar y countdown. Hey, croeso pawb. Croeso. Let me just mute that. Mute that. Y ti da yn cael fel y green screens, a fi'n just... Na, ti'n gyda'r vibes o fel Nightbook, ei ti? Fel... Wrth i fe tywellu, bych chi'n mynd yn fwy tywyll, a bydd e fel yn ffitio gyda'r ffilm interactive yma. Ie, fi'n just fel pop o lan i'r screen fel jump scare. Oh, yeah. So, ni wedi cael ei danfon Nightbook gan Wales Interactive i cael chwarae trwyddo heno. Ni'n cyffroes... Wel, o'n ni wedi joio'r gemau yn y gorffennol gan Wales Interactive. Mae lot o ffilms interactive, FMV style, a fi'n credu Late Shift oedd un o rai gorau nhw wedi wneud, a wedyn The Complex. Be ti'n meddwl o am rhwng y doi yna? Pa un oedd gorau dy ti? Wel, rwy fi heb chwarae Late Shift. Right. So, ond rwy fi'n really hoffi y Complex. Rwy hwnna'n really good. Yeah. Yeah, rwy eisiau chwarae un hwnna eto tri cael. A rwy na, mae yna un Diwedd glo. Yeah, i'r game na. Yeah. Dyna beth dwi'n hoffi am style yma o gemau yw chi gyda dewisiadau, mae yna lot o opsiynau, lot o diwedd glos gwahanol chi'n gallu trio. Yn dibynnu ar pa dewisiadau chi'n neud wrth i chi fynd ymlaen. So, mae hwnna'n cyffroes. Fi bach o wimp pan mae'n dod i gemau arswyd a pethau paranormal. Fi'n cofio stream neithon ni gyda Phasmophobia a... ti wedi chwarae Phasmophobia heb fi? Ie, ni wedi ar stream, ond ti'n cael yn geaf just cwbl o misoedd i ffwrdd, fi'n bound o wneud hwnna. Pan y pryd rwy'n ni'n chwarae fe... Morgan, mae'n rhywbeth yn digwydd gyda ti ar stream. Mae'r hwnna'n just OBS yn just fine. Fi fe'n dod nôl mewn eiliad. Dyna fe. Mae jyst yn... Dyna yw'r style Nightbook, os mae unrhyw un yn gofyn heno. Os chi'n edrych tu ôl i ni, dyna'n bendant y style y game. Ti'n dod, mynd a dod. Ond na, fi'n credu ni'n edrych ymlaen heno. Bydd ni'n cuddio, fi'n credu, pan mae'n dod i'r bit scary, ond bydd ni'n trio, paid bod mor ofnus off ond... Mae Owain yr person sydd rhaid ddim bod yn ofnus, oherwydd mae YnChwarae. Ond bydd ni'n helpu fe, neud rhoi dewisiadau, fi'n siŵr. Ie, bydd ni'n helpu fe tu ôl fel y sofas ni fel. Mynd o yma. Just wedi sylfaen cael y game lan. Mae just bach, wrth i Owain sort o y game a dechrau'r game, just bach o cefndir. Mae Laura Lynn yn gweithio shift nos o'i cyfrifiadur, so mae'n gweithio o adref o'i gatref, a hi sydd yn dweud, mae hi'n bach fel cyfieithwr, ond ddim cyfieithwr, rhywun sydd yn neud interpretation. So mae'n mynd o Saesneg i Ffrangeg, a wedyn nôl i Saesneg. Mae'n feichiog gyda gŵr sydd yn gweithio i ffwrdd, ac mae'n edrych ar ôl ei dad sydd gyda problemau meddyliol. A mae'n trio cadw ei teulu gyda'i gilydd ac yn ddiogel, ond... Mae ddim yn gweithio mewn. Na, dyna fi'n trio meddwl, ond pwy ydy hi'n barod i aberthu i goroesi? But who is she prepared to sacrifice to survive? The fiancé, the baby, her father or herself. So mae hwnna'n swnio'n diddorol iawn. So mae'r penderfyniadau yn y game yn mynd i bod yn bwysig iawn. So gawn ni weld sut mae'n mynd. Ydyn ni bron yna? Ni'n barod i'n chwarae nawr? Brilliant. Bant o ni. Mae Steph yn gofyn am, oes na multiple endings? Oes.
Felly gawn ni weld sut ni'n neud am amser. Ond ie, chi gallu gweld y rybydd yna. So, o ma yna pethau treisgar. Fi'n too young. So, os oes unrhyw plant ych chi, danfon nhw i'r gwely nawr. Achos ni ddim eisiau unrhyw cwynion. Dylech chi bod 16 plus i fod ar Twitter beth, ond dweud hwnna i fel y mwyafrif o plant dyddi yma. Ww, ddorol. Okay. Fi'n hoffi o'r background hwnna. Fi credu just Windows stock yw hwnna. Ydy e? Mae un o'r rai options. Ti'n gwybod un o'r... Mae'n edrych yn debyg i rai yna. Oh. Oh, God. Mae'n dechrau'n barod. Oh, Oh, my hello. God. Mae hwnna'n really agos. Whoop. Oh. Oh, na. Mae vibes Paranormal Activity fan hyn. Ti gwybod y ffilm Paranormal Activity gyda'r elfen CCTV. A hyd at oedran fel oedolyn, o'n i ddim yn cyffwrdd â unrhyw beth horror o gwbl. A wedyn, o'n i ar y bach i dechrau gwylio Paranormal Activity. Ooh, o'n i'n Ad sedative. Yeah. Ad sedative. Yeah. Mae'n edrych tym bach fel Christopher Lloyd, yn dwi? Christopher Lloyd. O, na. Na, dwi ddim. O'n i'n mynd i accidentally audio ein dad ni nawr. O, na. Wel... Ni roi e i gysgu, mae ddim yn gallu ymlaf yn erbyn y spirits nawr. Oh, dear. Pam wedi chi cael lots o cameras mewn I ti? Oh, ti'n lli gweld y... Pam ni'n cameras tu fewn y ti, dim tu fas y ti? Yeah. Yeah. Fi jyst yn credu mae'n dewis hawdd. Tough love neu play nice? Play nice. You said curry with your Okay. favorite. Dylen ni cymryd tros mewn dewisiadau. Diolch am y dilyn, Manola miaw. Look, we don't need to talk or anything. Yeah. Croeso I criw YnChwarae. Oh. Mae ddim eisiau curry fe. Get your curry and go. Ooh. Oh. Roedd fe ddim hoffi'r curry, no. Na. We've been tably at the Drws, yeah. Oh dear. Oh. 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 Wait, it's just what he... Roedd y curry mynd trwy fe, real girlfriend. Ie, oedd gall hwnna cael ei sound effect yn effaith soundboard yn curry yn mynd trwy. Oh. So, ni wedi dysgu rhywbeth. Mae fe'n alergedd I curry. Ydy hi'n Gyda deli feichiog hefyd? Ydy, mae hi'n feichiog. Oh, is your translation exam today? So, mae'n neud cyfieithu ar y pryd dros fel video calls. Oh gosh. You got this. You're not going to die from paranormal activity or anything. Yes, then. Mae ddim yn spoilers. Ni ddim wedi chwarae hyn o'r blaen, so... Mae ddim yn spoilers, ac os fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd either. Na. Ie, ni gyd yn dweud, dyn ni ddim wedi chwarae hwn o'r blaen. Ie, roi byth di chwarae. Wel, mae'n newydd. Mae dim ond wedi dod allan. Na literally fel... wedi chwarae unrhyw o gemau. Ie. Good luck with your assignment. Oh. What? What? Mae webcam fi'n popular. Hacker! Oh no. Oh. Oh. Uh-oh. Oh. Wel, mae'n spoiler ar ni. O, ti'n gwybod y ffordd mae fe'n dweud hwnna? Gall hwnna cael ei taflu fel rhywbeth eitha ddiniwed, ond y ffaith bod e wedi dweud hwnna nawr...
Yn plannu'r... Perfect. How depressing. Good evening, Cody. Ready when you are. You start. I'm just going to turn my camera off. Mae hi'n actores o Gymru. Ah. Sy'n neis i gwybod. Neis i gwybod. Bo Wales Interactive yn dewis actorion Cymru. Cymraeg. The God's Hand Archipelago boasts some of the most beautiful sights in the North Pacific Ocean. Certains des plus beaux sites de l'océan Pacifique Nord. Perhaps none more so than its largest island, Naples. However, despite this, there is very little development on the island and no tourism. Très sauvage et n'accueille que peu de touristes. The Nightbook Hotel Group, in conjunction with Quinton Engineering, is proposing the development of the Iowa Well Cove site into a luxury 35-room hotel, spa, Hôtel de luxe avec 35 chambres, un spa. and scuba diving complex. Interpret. Yeah, interpret. Interpret. Et des services de plongée avec masque et scaphandre. Our consultation period has already O, begun. ddim quite and to we there. are Dive in. as we are to bringing this project to Antigon. fruition with the minimum disruption to the natural landscape and wildlife. Translate and of this interpret. beautiful bay. Translate. Our preliminary planning no. application is before the God's Hand Island Council, and we hope that you will join us in making our proposition the best it can be for the local economy and employment prospects, so that construction can begin early next year, ready to open our Et une doors the promesse de following year. création d'emplois pour que les travaux puissent commencer au début de l'année prochaine et que le nouveau complexe puisse ouvrir ses portes l'année suivante. We hope to, I will welcome you soon. Interpret. Mixing me up. Le chef de projet joue sur le nom de la crique Iwawel. Oh, nah. Oh, Iestyn. Damn it, ni 'di colli ein job na. Yeah, yr un... Have a little look then, shall we? Well, I forgot the word. A bit ar y diwedd oedd bach yn clumsy. That's a word you hear every day. I tried to keep up the pace, but I wasn't fast enough. He was talking really fast. Not to mention the pun. I know. Hi'n really caredig yn dwi. More precise. Can we do another one? What? No. Please, your advice is so valuable to me. I know I can do better. You know what I think? I think you should cut yourself a break. Yeah. This is interpreted Yeah. translation. You don't have to be word fucking perfect. Oh. There isn't time. My. Speaking Classic. of Classic. which, Oh. what was that? Nothing. Oh, na. Oh, na. Na, paid. Mae stuff o hon really creepy. Close. Let's get the ship started. Mae cylindrical cake yn dweud, sut mae'n dweud scuba diving yn Gymraeg anyway? Hello gyda llaw. Hello cylindrical cake. Scuba. Oh, dim eto. Ydy... Beth ydi scuba diving yn Cymraeg? Oh. Wel, plymio. Oh. Pryd! Oh, ti'n dismisso fe, okay. O na, okay. Plymio ddŵr. Docking Neu is scuba. Negative. Oh. Wait, what? Dear Miss Wilson, we are writing to communicate the results of the recent testing performed on 4th February 2021. We are happy to inform you that all screening tests are negative, despite initial concerns and the underlying health issues that you have notified us of. We see no reason for further investigation in this instance. Please refer to our helpful leaflet, advice for when you're expecting. For more information, please see our website, and do continue to inform us of any concerns. Wel, mae hwnna'n dda. Mae bach o newyddion dda yn peth. Yeah. Ond, tybed os mae fe un o'r arbrofion na, achos mae yna fel... Nhw'n neud arbrof i weld os mae tebygrwydd o... Dim darllen. Hey. Dim darllen. Mynd i dad. Ni eisiau darllen spam mail, neu gweld Darllen, Yeah, spam mail, spam. Oh my god. Ni angen cymryd tro, achos mae Iestyn di dweud popeth hyd yma, nawn ni cymryd Okay, gols. yeah. Is Quinton Engineering's Lapus Yeah. development doomed to fail? There's no way on earth as beautiful as the God's Hand Islands. Oh, hwnna'n y boyfriend ni, te. Hwnna'n yr development van Fiancé. creu. So you think it's a Yeah. great place for property developers, Quinton Engineering, to build a new hotel? Think again. Call it a curse if you want.
But know that any big-shot foreigner who ignores the repeated warnings of the Kanar native people and the legend of the island spirits will come to regret it. Oh, Oh creepy. boy. Oh, Oh, Bantani. dim dweud bod y dad wedi marw. Yes. A Gobeithio spirit ddim. wedi cymryd fe. Oh, mae scuba ddim mewn cysgeir. Sorry, Slint. O, na, mae'n iawn. What's the matter? I'm just down the hall trying to be professional and you're banging on the walls. Fi'n gwybod y teimlad gyda dad fi yn y tŷ yn trio gweithio. Just yn troi fyny yn y cefndir o sgrin pan fi'n neud cyfarfod fel pai, mae'n weird, ewch i ffwrdd. Dad, come on, this is ridiculous. You need to come out. I can't. I don't want to put you and the baby in danger. Then why did you come here? Because Piers has gone off to that place. Le pouce Il a même pas été encore sur l'île. Le pouce, he's not even been on the island yet. But when he does, he will come back with them, and we have got to be ready. Dad, there is no curse. So, I'm just a crazy person, and is that it? Oh. Truth neu lie? Lie! Na'n bod yn neis i I don't dad think you're ni. crazy. If you say they are evil spirits, then they must be there. Liar! I'm worried it's getting worse. Oh, well, then that's Liar! fiance's developing. How is Piers? He's fine. How are you? And the baby? Diplomatic neu direct? Direct? Be ti'n meddwl, o? My else is not the issue. Yeah. Please don't change the subject. Fine. Look, I only ask so much because I know what you went through to get pregnant. Well, Oh, calm on a down, bach yn weird. It's a single bedroom house. O, o'n i'n meddwl, wyt ti'n gallu symud pen Iestyn i ochr arall y text? Yeah. Achos mae'r doi opsiwn, a mae Iestyn bob tro'n gydio'r un opsiwn. And God knows what happens when I'm asleep. Oh, right. To Lock him in neu don't lock him in? Lock him in! Oh, yeah, ti ddim yn gallu gweld un o'r options oherwydd fi. I just hope it's enough. Yeah. I need to go back to work. Are you translating to French or that Lapousse language? The fact that I speak Kanar makes me very employable. That language Yeah, is agos bydd yn cael dangerous, green so screen. is that island. Bydd pen di dal yn bloc i fe tipyn bach, hyd yn oed This gyda job, green screen. okay? For me. Well, I'll do what I can to keep him quiet. Thanks. Good night, Dad. Mae pen fi'n Try to get some sleep. Na, oes na lle ar ochr arall ble mae'r text? Neu ydy hwnna jyst y cyfrifiadur fi? Ar ochr dde? I don't know. Oh. Ww, ni di locio fe mewn efo'r spirits. Oh, boy. Oh. A edrych ar hwnna, Dreamcatcher hefyd, you know, mae syniadau... Oh, P.S. Oh. Slynch gwyd dweud, glywys i canad yn lle canar. Oh. Hey, gorgeous. How's it going? Yeah, good. Good. You mean Cody's not being a pain? Well, actually, she wants me to cut myself. A mae fe'n edrych ffordd arall. Well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Don't worry about Cody. Surely mae webcam fel Pressure. drych. Anyway. Anything new with you? Pwy sy'n galw person? Sefyll lan a dechrau edrych mewn i little mirror ar y shelf tu ôl. Yeah. Locals want us to Dwi ddim yn neud synwyr, ie. jobs. Show yourself. Mae'n dewis, mae direction gwahanol. Mae cyfarwyddio fanna bach yn dod. Rwy'n mynd i gwneud hwnna i clients fi. Nawr, pob tro yn galw nhw. Yeah. Or just be bod i sefyll i ffwrdd. I'm like, oh, hello. Just keep Yeah, ti angen prynu crib i gallu just rhoi crib o gwallt ti neu rhywbeth cyn fel. project sorted, and then the three of us Oh. will be out on the poos. Le pouce. Well, my dad has The never puss. set foot on that island again. What? No. Oh. The three of us. You, me, and our little
Hmm. You're telling me you're still pregnant? Yes, oui, of course. The three of us. Laura Lynn, I have a treat for you. Mae rhywbeth bach yn O, dim eto. rai mi am y dina. What is it? O? O, Link. Ie, dyna beth ti eisiau. Link. Oh. Na. Oh. Lie neu truth? Oh, nah. Truth. Truth. Honestly. You hate it, don't you? Yeah. Fail. Yes, Yeah. can we be serious for a moment? Do you think the rumors are true? O, dyma ni. Plot The point curse. pawb. Oh, no way. Everything on the island's been smooth sailing. Yeah, I guess. I know you do a lot with the local people because of your languages, but come on. Evil spirits protecting the plant life. Oh, I've got to go. Take it easy, okay? That's our little prince in there, and I'll speak to you later. Love you. Okay. So, mae dyd ci yn hoffi bwrw pen yn erbyn y wal. Ni wedi dysgu hynny. Yeah. Mae fe'n credu yn yr holl thing ysbrydol yma bod rhyw melltith arnyn nhw am wneud rhywbeth ar yr ynys yma. Oh. Wedi Hang on, cympo off ei gwely Mae eto. achwedd. Roedd achwedd yn y drws. Hwn ni'n cloi oedd ni? Na, roedd hi Oh, wedi ie. cadw'r achwedd yn y drws yn nawr nhw Oh. dim fyna. Oh. O. Falle just continuity... oedd yna Oh. problem You're continuity. in demand tonight. Two Oh. calls. Both need someone who can speak Canard. Perfect. I've got a call Oh, between two bach yn businessmen. sus. Someone called Teron. Wants someone to Teron. authenticate a book before he buys it. And at the same time, we've got a kid who wants to speak to his mother. I think they're estranged. He says he knows you. Max Vito? Oh, I know Max. I'm teaching him Canard. I guess you want Max then. Sounds like the other one would be better for my career, no? Head or heart? Pen. Listen dweud to pen. your heart. Yn eisiau mynd efo'r kid neu efo'r Fi'n dweud pen. Kid. business? Kid. Kid neu business? Ti yw'r deciding vote, Owain, achos fi wedi dweud calon. Yes, fi wedi dweud pen. Come on, Owain. Fine, bydd yr estranged peth yn hwyl, I guess. Yeah. Oh, I'll take Max's call. Good. Butterfly effect. What do you want? Pam mae ffôn yn popular? Popping in and out. Ie, mae'n popular lan trwy... Achos mae game fel hyn wastad yn effaith domino neu butterfly effect ydi, achos mae pob penderfyniad yn cael effaith ar canlyniad yn y diwedd. So, yeah. Mae bach yn annoying bod e wastad yn dweud butterfly effect. Oh, dyma ni na. Oh. Of course, Max, I'm always available for you. How's your Canard coming along? I want to call me. Good? Very good. Yeah, I've had a new way of practicing. That's great, Max. Who are we calling this evening? My mum. I should warn you. She, when I was little, we just don't talk often. Oh dear. Ydy hi'n bangio ei pen hi yn erbyn y wal? Et je suis interprète chez Glossalingua. Mae hwnna bach yn rude, though, just snubbo fe. Sut... Oui. So mae just... OK, nôl i fe. Max, O, dyna'r mam, sorry. O'n i'n meddwl nhw'n mynd i mynd i'r business call. ta voix a Sorry. mué. Tu as dû avoir beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Sorry, I didn't catch it. Your voice sounds deeper. You must have grown up a lot since the last time I saw you. Well, it was a long time ago. C'était il y a longtemps. I'm 5'10" now. Je fais 5 pieds et 10 pouces maintenant. Ah bon? Ah, ok. So, what have you been up to? Anything fun? I've done loads since we last spoke. I've
finished school, obviously, and I've started working, which is a bit boring and doesn't pay well, but it's all cool. Ça paye pas très bien, mais ça va. And I've started learning canard. Et j'ai commencé à apprendre le Oh. Oh. canard. Oh. Mais pourquoi faire? Why would you want to learn that? T'habites à Londres. You live in Uh-oh. London. It's our heritage. If we C'est don't notre keep up héritage. those traditions, they'll die. On n'entretient pas ces traditions, elles mourront avec nous. Peut-être que ce serait Perhaps mieux it dying might be for the best. Oh. Parlons d'autre chose. But let's speak about something else. You said you've been working. Hang on, I asked you Pas first. si vite, je t'ai demandé en premier. So, what have you Alors been qu'est-ce up que tu to? fais toi en ce moment? Moi, qu'est-ce que je passe beaucoup What de I've temps been au doing, jardin. I've been sitting in my garden and going for Seriously? lots of walks. Je travaille. I've been working, lots of working, Ça n'est pas très intéressant. but this is boring. Quoi d'autre? What else? Oh, je lis un livre en ce moment. I've been reading a book. L'ombre maléfique. Translate Tu now. connais? Ask. Ask Jacqueline. Madame Dubois, Lauraline, pardon, je pense Dubois. que le titre de votre livre doit être différent en anglais. Est-ce que par hasard vous connaîtriez le nom d'auteur? Oh, c'est George R. Martin, le livre de la série Le Trône de Fer. Merci. Your mother is reading a book in the Game of Thrones series. She's what? Mama? Ah, tu l'as lu? Have you read it? Yeah, but you Oui, shouldn't. mais moi j'ai lu, mais toi tu ne devrais pas. Pourquoi pas? Nonsense. What? What do you mean I shouldn't? It's just, it's too violent. It's not C'est good trop for you. violent, ce n'est pas bon pour toi. Tu as tort. Étrangement, Actually, ça, c'est it's Oh oddly boy. reassuring. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas les seuls à avoir connu I l'enfer. think it's nice to think you're not the only one who's been through hell. Tu Yeah. sais, j'exagère. You're right, Mais I'm J'ai une bonne exaggerating. vie maintenant. Life is good for me right now. I've been reading a book. Let me get it. Je lis un livre en ce moment. Attends, je vais le chercher. Lauraline, Nightbook. Oui? merci de nous aider. J'imagine que notre conversation n'est pas la plus passionnante de votre journée. Pas de problème. Non, non. Beth oes mae yna rhyw reol fel am... beth yw'r gair? Look, Confidentiality. it's a book. Gyda bod yn J'ai trouvé un livre écrit en canard. Well, I mean, cyfieithwr ar y pryd. Comment c'est un livre d'histoire? What? How? Is it a history book? Enfin, une partie est écrite en français. I thought Laurelin could read it. Je sais pas, je me suis dit que Max, Lauraline... notre langage n'est pas comme les langues occidentales. Elle est You know, sacrée. I can read the On ne books. l'utilise que pour les Oh. cérémonies les plus importantes. Have you just click in? Max, our language is not like Western languages. It's sacred. We only use it for important ceremonies. Kaya, Nem, Oh my. Oh no. Palusi, Leva, Mova. Release and seek us out! Beth ti'n neud, We are ready to hear Paid yn you and stupid. Oh. Nah, come Jesus on. Christ, by just like summon our spirits. Oh, Max, boy, chi'n... Paid pwyntio ydyn nhw. Is that what is good? Stop it! Good, good. Stop it! Stop it! Mynd i a stop ITG, it. Follow. Oh, right. Oh. ITG. O na! Follow. O na! O, dyna'r problem bod ar video call. Tu as Pan mae'n rili popio lan? Jacqueline said, O what have you na. done? What have you done? A dyna ddigon o hwnna. Effort, and you just don't want to share any part of your life. Toi, tu ne veux juste rien partager de ta vie avec moi. C'est pas ça. It's not like that. Je veux juste te Oh. Oh. protéger. Just trying to keep you safe. Je Help suis désolée. old que mom, I j'ai suppose. assisté à ça. O na. Vous avez Oh. vraiment parlé le canard? Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre? Why did you learn challenge or fond memories? Oh. Ah, challenge. Le canard est une langue difficile à apprendre et j'aime les défis linguistiques. Uh-oh. Excusez-moi, Oh. je dois raccrocher. Oh, ok, bien sûr, pas de problème.
Oh, Mae cylindrical cake dwi'n dweud, well, clearly mae'n gallu darllen, ond ddim yn deall yr iaith yn dda iawn. Yeah. Mae'n wir. Good support with difficult family members. Jade the Boss. Ie, mae'n rhywbeth bach yn weird bod rhywun yn gwylio hi pan mae hi'n gweithio. So if a boss hi'n gwylio hi yn y call. Yeah. We just expect fel a camera I dod lan a mae rhywun yn tu ôl hi a un o'r scenes. Wel, mae'r bachgen hwnna just wedi, like, rhoi curse neu rhywbeth ar ei dad. Yeah, mae'n just... Yeah. Beth sy'n digwydd i'r... Oh, mae... Oh, no. Oh, mae'n mynd i wneud eto. Mae'r meds yn cico mewn. Pen fe? Oh. Yeah. Oh. Oh, nah. Oh. Oh. Okay, te. Oh! Mae wedi troi'r allwedd! Oh. Mae gyda pwerau. Pwerau o'r gwynt. Oh. Understandable. Oh, na. Oh, mae'n dod mas. Na. Quick. Na. Cai drws bai. Cloi drws. Oh. Papa? Oh, na. Dim mwy. Oh. You called us, we... Potato? Oh, mae'n nôl yn y... You called us, we follow. Yeah, cael ei achwedd. Bydden ni wedi rhoi rhyw fath o cadar neu rhywbeth yn erbyn y drws? Yeah. Yn amlwg, Mae'r drws feithiol hefyd. Mae'r drws yn agor tu allan, ddo. Ie, mae'n gallu cico fe lawr hefyd. Oh, right. Mae'n gallu fel toi'r drws. Ie. Ond bydden ni wedi rhoi rhyw fath o obstacle neu rhywbeth rwystyr er mwyn... Yeah, just no flaen y drws. O, beth mae hi'n neud nawr? Oh. So mynd i ffonio a dweud beth oedd y thing yn y Mae'r llyfr dad wedi anfon hi attachment. Madame Dubois, je veux vous parler de mon père. Je ne sais pas vraiment comment vous aider, vous savez. Je suis à l'autre bout du monde. Oui, mais vous savez des choses sur ce livre. Il me semble que vous connaissez mon père, Alexis Wilson. Je crois que vous avez travaillé ensemble sur un projet de construction en 1998. Je ne veux pas en parler. I don't want to talk. Whole truth? Yeah, whole truth, come on. Yeah. Une ombre est apparue et il s'est mis à parler canard alors qu'il ne connaît même pas la langue. Si vous avez vu l'ombre, ça veut dire que vous l'avez aussi. J'ai compris. Les esprits, les anciens. Oh non. Et ça veut dire qu'ils suivent Max aussi. Comment est-ce que je peux m'en débarrasser? D'accord. Moi, j'ai dû abandonner mon fils à cause d'eux et peut-être on peut empêcher une autre famille d'être détruite. Donc, il va falloir que vous trouviez le livre et que vous le brûlez. Respect on that. Oh, mae Max yn cael y llyfr, though. Merci. Mais comment est-ce que je récupère le livre? Max. Il faut que vous m'aidiez à récupérer le livre de Max. Quoi? Hors de question. Notre dernier appel était un désastre. Raison de plus pour le rappeler. Il doit être en train de dormir.
Peut-être, mais peut-être pas. On peut toujours essayer. Je vais essayer de le rappeler. O na. Beth mas mor spirits wedi lladd yn barod? O, paid nawr. Max, je suis désolée de t'avoir Max, I'm réveillé. sorry to wake you. No, I'm sorry for hanging up. Non, c'est That moi qui wasn't suis okay. désolée de t'avoir accroché au nez, c'était pas sympa. I mean, you were being weird. Don't translate. Don't translate. Ddim dweud hwnna. Achos mae weird yn gallu Dwi'n cael ei wedi gweld cam. beth oedd Tu vas pas dweud. t'excuser, c'est de ma faute. You were a bit weird, Apologise, rwy'n it fanna. was my fault. A lot of it is my fault. Great. Was that it? Did you call to apologise? No, no, no. She has something else she would like to say. N'est-ce pas? Max, tu dois brûler le livre. Max, I need you. Destroy Nah. the book. Yep. Na, Carl, achos... Ie, go on then. Ond Destroy o'n i'n mae'r meddwl choir. rhaid Carl, Destroy! he help your dad. Ond os ni'n Efalle- destroy ie, book, ie, bydd e'n efalle- lladd y spirits. Wyt ti'n dweud? Exactly. Efallai os Ydy ni'n nhw'n destroy meddwl them, hwnna? bydd fi'n gallu helpu dad. Destroy. Unrhyw un yn y chat, os chi eisiau gwneud y penderfyniad dros ni, achos yn amlwg, so ni'n gallu gwneud unrhyw penderfyniadau heno. Destroy the Oh, book, gosh. neu acquire the book. Be chi eisiau gwneud pawb? Right. Oh. Dinistry Dinistrio yourself. llyfr. Cylindrical cake yn dweud. Yeah. No way. Max, Oh, Dad would kill me. Translate neu lie again. My dad will kill me. Translate it. Mon Translate. père va me tuer. Achievement on your bike. It's my family's book. He stole it. Max, prends le livre et s'il te cause quoi que ce soit. Take the book from him, tu le and if he rejettes. gives you any trouble, you send him my way. I'll sort him out. Okay. Ok, d'accord. Well, I'll burn the book first thing in the morning. No, no, Max, it has to be now. It's the middle of the night now. You'll notice. Bring it to mine, okay? Bring it to mine. I'll burn it here. Os ni'n acquire a book unrhyw ffordd, whoa! Okay, right. Well, it's going to take me like. Yes, I'll tell you tomorrow. Like, alright, well, yeah, sure. Ie, mae'n funny. I like that. Right. So ddim lot o dadl fan oes e? It's like, Fel y peth fwyaf normal yn y byd, teithio awr I llosgi llyfr. but just gweld hwnna, like, it's like, oh, yeah, okay. Oh. Oh. O na, mae'n mirror mewn y blwmin camera hwnna. Mae rhywbeth ddim di dangos yn y blwmin. Oh. God. Track. Oh. O, sy'n ni gallu gweld taith fe. Hwna'n syniad da. Ie, os mae un fel dim dod. The book is on its way. Ie, mae'n mynd I cael awr, though. Yeah. Ti'n mynd I cael awr o bod yn haunted, ydy e? Os yna gair Cymraeg am haunted, actually? Haunted, mae'n cwestiwn fel. Cysgyr. Ysgeir i'r rescue. Oh, nad it. Oh. Oh, no. Okay, so gadael neu meddwl am rhywbeth Oh. else. Leave the apartment, think of something else. Os ti'n trio gadael, fi'n meddwl mae nhw'n mynd I marw hi. Pam yn ni eisiau gadael? Gaddi. Cyrchfa, cyniweirfa, cyniwair. Pam yn ni eisiau gadael yr apartment, though? Ni ddim. Ni ddim, ydyn ni, achos does ddim reswm I ni gadael. Ni'n mynd I gadael dad ar ben I hunain gyda'r ysbrydion. Plus, mae'r boi yna'n dod draw ydy e, so os ni'n Mewn gadael... awr. Ie, ni eisiau aros I fe dod. Ie, meddwl am rhywbeth arall. Be ti eisiau mynd I Domino's neu rhywbeth? O, na! Mae'n wedi ffynu lan. Oh. Ie, os mae hi'n trio gadael, bydd fy dad hi yn trio stopio hi, Definitely. fi'n meddwl. Ie. Ie, gweld? Eto.
Oh. Pam Na, mae'n gwneud yr eto. Agor y drws. O na. Dim mwy, please. Tynnu y achwedd o'r drws. O na. Fi 'di gweld hwn o'r blaen. Oh boy. Hang on. Oh. Hang on, ydy hynny'n replay? Oh. Na, fi ddim yn credu. Oh! Wyt ti'n gweld Wait, hang hwnna? on. Oh yeah. Oh yeah, okay. Papa? Pam oedd ni aros? Yn y blwmin apartment, pam? O'n i'n meddwl am iechyd y dad, o'n i'n mynd i... Oh dear. Call you to help us. Yeah, pam oedd hi wedi unlock fe? Oh, come on. Police, please. Allô? Allô? Oh na. Oh. Oh na. Atebe! Oh. Jesus. Come on, atebe. Cael cake yn dweud amser phasmophobia. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Oh god. Oh hey! Fi yn y stafell arall. Oh! Lucy. Mae angen cysgu. Stop distracting humans. Now, protect the great tree. Stop the human destroyers. Oh no. What? Can you repeat? Perrier. Perrier Kawa. Oh. Unknown. Cylindrical cake and read spirit box confirmed. Oh dear. Hankaju. Help us. Me? I'm not helping you. Oh. Oh. You hold us. You are our vessel. Max oedd y person sy'n wedi gael ni. Henko. Protect the great trees, stop the human destroyers. Pierce. You Yeah. want me to stop Pierce and the development? You help us. Hankachu. I didn't mean to call, I'm not your vessel. Oh, okay. Mae'r ddoi yn nhw'n debyg. Yeah. Yeah. Un yn mynd yn erbyn spirit fel directly, yr un arall yn trio rhoi y blame ar rhywun arall. Yeah, I didn't mean to call falle. Deflection? Ydyn ni'n mynd am hwnna? Max. No, I didn't mean to call you. No. It was a mistake. Sevori. You will help us. Hankachu. Or we will end those loved by you. Oh, great. No. Oh no. Oh no. And Henko de jour. Oh na. Oh. Hey. Mae angen gorwedd lawr ar ôl hwnna. Gosh, cael break boy. I Cael hate FMV. Horlicks a mynd i gysgu. Laureline, Dad, what's happening? don't worry. I've sorted it. Get some rest. Everything is going to be okay. A byd os mae'r menu yna dal yn gwylio hi, fel yr assessor. Yeah. Hoch amser. What the? Yeah.
bet o ti, mae'r cariad yn cael lot o arian am distrywio'r burial ground neu beth bynnag yw'r... Ti o'r lle green space yma, mae'n amlwg mae eisiau adeiladu ar. Dim y person ni... Pwy di Cody? Cody yw'r merch, ydy e? Yeah, boss. Yeah, boss. Surely... A Deb? Yeah, O, ti wedi? now. Oh, good. Hi, Laura Lynn. Sorry, I know I promised we would do another practice session this evening. Oh, mae hi'n possessed hefyd. O na. Yeah. Beth yn y byd. Just ffonio'r heddlu, nid blymyn... A pa i lladd hi o flaen ar y camera. Honna, does dim byd gwaith na honna. Dim bod fi wedi profi fe, ond rhaid bod hwnna'n step. O na. Right. Jesus. Oh. Yn fel slow-mo... Whoa. Oh, boy. Whoa. Whoa. Cody. Beth yn y byd. Oh, hwnna'n sick. Oh. Oh? Okay, o'r Kevin. Just yn troi o gwmpas. Yn gweld y penol. Oh, rip Cody. Yn fawr Cody. Yeah. Pan mae'n dweud Cody, fi jyst yn meddwl am Cody boxes oedd yn poblogaidd rhyw 2 mlynedd yn ôl, neu 3 mlynedd yn ôl. Oh, dyna fe, quick. Beth di hwnna? Hwnna yw'r cariad, yr... Na, beth di Cody boxes? What is it? Oh, sorry, oedd e'n ffordd o cael fel y channels am ddim... Cody boxes, right. Ti eisiau guilt trip? Neu be direct? Direct, just dweud wrth yn syth, achos... Os ti'n bod yn direct, bydd yn nhw caddi e, maybe. Falle. Guilt trip. Go on, Owain. Go on then. Ti'n neud beth ti'n meddwl o... Owain. Oh, rhythm, right, be direct. I need you to stop the building project. Why? Oh. What? Dear, oh dear. Oh, what is i'r crack yna? Mae'n mynd I troi'r camera, ti'n meddwl? Is everything okay? Mae'n gwylio. Laura Lynn? Guilt trip neu be direct? Oh. Direct, fi'n credu mae'n rhaid, achos does ddim lot o amser, a mae'r dyn yna, y dad yn gwylio, yn dyw e, so os chi ddim yn... Yeah. I don't know. Oh, come on. It's one thing, all this with the Islanders, but you two? I really don't need this. Maybe they have a point. They've attacked Dad. They've attacked me. You need to give in on these pills. Just stop the project. You're the only one who can. You know, I knew working these night shifts was a bad idea. Oh, nah. Damn it, when he... Mae'n troi... Mae fe'n douche, ond dyw e, douche mawr yw e. No! I have to get back to a meeting. I'll have my sister come over and spend a couple nights with you. Love you, babe. Get some rest. Oh, no. Uh-oh. Babe. Oh, boy. You have failed us. Oh na. Le mae'n Max? Oh! Oh! Mae'n mynd I lladd? Oh! Ei hunain? Oh, sugar. Rip. No, oh na. Oh na, hwnna'n sick. Oh, no. A fi yn teimlo'n eog achos penderfyniadau ni sydd I arwain at hwn, so... Yeah. Pam mynd I yn gwneud guilt trip? Naeth Iestyn ddweud. Yeah, guilt trips always work. Mae rhywbeth oedd... Oh. Ydy yn tu ôl hi, neu? Fi'n credu mae'n dod o'r drws.
Wel, roedd hi'n edrych, like, uwchben y monitor. Yeah. Yn glansio. Ddim yn siŵr, mae... Hello. My god. Mac? Edrych trwy... Edrych trwy'r peth! Ie, edrych trwy'r thing, o, yn amlwg. Ti'n edrych trwy'r twll gynta. Destroy the book, neu? O, Mae'r cyfer. Dynistrio neu darllen? So Max wedi neud e te? ie. Yn ni eisiau darllen y llyfr neu dynistrio y llyfr? Dynistrio. Ni gallu darllen e. Pam? Peth yw, mae un person di marw'n barod, so... Ie. Gallwn ni... Os ni'n darllen, ni'n gallu... Doi pobl yn mynd i marw? Sandra dweud, pam nid ydy Pierce yn cael ei effeithio gan y curse? Fod i'r problem. Ie, hynny. A ni gallu darllen e i Pierce, cursio fe. Pam? Ie. Ti eisiau bod yn petty? Ie, ni gallu bod yn petty, screw Pierce. Dwi'n petty, yes. Ni eisiau rhoi curse ar Pierce, os di gallu. Ie. Let's darllen Go on. y llyfr. O ie, a mae'r peth yn fyna hefyd, so mae e'n mynd i stopo hi os mae'n trio. I am no longer your vessel. O! Hwnnw ddim yn syniad da! Wait, Pam wedi darllen yna? No! Fi dweud y gair... Surely, ti'n darllen yn pen ti cyn dweud dim os yn uchel, os ti ddim... Serious... O na. Ie, just... O na. Just darllen yn dawel, gynta. Come on. Dau. O na. Oh dear. Oedd hi'n just wedi gorffen y game te, achos mae hi just Another wedi one. marw. I just... Na. Anaddas. Oh. Oh. Uh-oh. Ti'n gwybod ar fel YouTube, fel arfer mae'n dweud good ending, bad ending, neu random ending. Dwi'n falle dyma bydd yr un drwg. A ni'n mynd i cael Pierce nawr. Well, I guess ni'n mynd i cael ei revenge. Yeah. Yeah, mae'n Pierce. Go on. Gorffen y job. Go on. Cer amdani. Yeah, I know. Ooh. Stop immediately on the island. All the workers will be. Stopped. Oh. Yeah. Oh. This is our will. Oh. Yep. Cool. Ti'n barod am yr un nesa? Rwy'n meddwl hwnna'n... Rwy'n meddwl roedd hwnna'n a bad ending. Yeah, fi'n Right, mae meddwl. rhaid ni trio hwnna'n gyflym a newid cwbl opsiynau i gael diweddglo cyn gorffen. Yeah, Hwnna rhaid di ni cymryd neud i rhywbeth. awr a hanner, so yeah. Yeah. Oh, tab, skip credits. Yeah, tabio fe, go on, tabio fe. Mae'n cymryd awr. O, bydd hwnna'n ffain then. Ond bydd yn cyffroes i gweld os ni'n gallu cofio hen opsiynau i wneud opsiwn gwahanol. Yeah. Oh. My camera feed just wedi mynd off. Oh, na nhw cael ti, no. Endings fa... Un allan o 15! 15? Impressive, though. Ni ddim wedi Hwnna'n gweld. impressive. Yeah. 39 Hwnna'n scenes allan o 223. Wow. Camera feed just wedi Come mynd on, en, off. bant ni trio dewis a hollol groes i byth wnaethon ni, fi'n credu. Bydd hwnna'n cool. Possessed I bound o call, un. Yeah. Gwahanol. Oh, na. Beth sy'n digwydd? A Sy'n mae bod? camera fi wedi mynd bant. Oh. Ydy? Yeah. Oh. Mae'n glitch yn the Matrix Nightbook sy'n neud e, boi. Mae'r interpreter wedi... Na. Beth sy'n digwydd Na. te? Cyfieithwr ar y pryd. Creepy. Go on in. Game newydd. Mae'n dal ar y
camera on y peth, mae'n just wedi troi bant yn rhywbeth. Ie, mae just wedi freezo I fi. Ie, mae'n off am fi. Fi'n gweld... Sy'n digwydd? O, mae'n ychwanegu at y canwr. Be fi just cifio fe am nawr. Ie. Ie. Ni lli clywed ti. Ond hwnna'n ominous ydi, ni wedi gorffen y gêm a camera fi wedi mynd bant. Ie, achos mae'n ffitio yn y style y gêm yn dyw e. So hwn I gyd am cameras a pobl yn gwylio. So, nawn ni gweld pwy ydy ni eisiau I marw a pwy ni eisiau I cadw'n fyw. Dyna'r cwestiwn mawr. Fi ddim yn... Falle bod yna diweddglo lle narys unrhyw un yn marw. Ie, falle. Mae'n eisiau llaf Piers. Ie, mae fe'n rhy barus. Ie, mae eisiau gormod arian. Mae'n cario arian nid I groeg fe. A'i babi I ddod hefyd. You know, mae'n feichiog. Dyle hi bod fwy sensitif. Dyna fi'n cael yn ôl nawr. Hey. Hang on, but fi'n rhoi DM I Morgan. Go on, bye. Dwi yn hoffi, fi'n credu nhw'n clyfar iawn yn ryddhau gêm fel hwn. Achos mae pawb... Sorry, Dim rhoi y sedd yn mewn y fac. Roedd Twitch stream wedi dechrau chwarae. Roedd Twitch stream roedd fi'n gwylio, just wedi dechrau chwarae. Just then. Roedd fi'n gwylio Kit Burger. Oh, don't add sedative. Trio don't add sedative trauma. He's off his meds! We just kind of achievement, he's off his meds. Ie, falle ddim yn gysgu yn gallu helpu fe ymladd yn erbyn y spirits. Yeah. Falle. Falle. Don't come in. Dad, it's me. I've got your dinner. Play nicely, tough love. Nice, yeah. Beth dwi'n eithon ni tro diwetha? Play nice. Oh, tough love te. Play nice, yeah. It took a lot of effort to make this. Are you gonna have it? Yeah. Or did you come here just to be a burden? Oh, that's mean. That's so mean. No, don't. Oh. Mae ddim wedi bwyta bwyd nawr. Nice curry. Dyna fe. Len. Mae dal yn dynistrio. Mae hwnna'n gallu digwydd mewn rai o'r gemau yma. Bydd bynnag ti'n dewis bydd yr un canlyniad, ond weithiau mae fe'n mynd... Yeah, I suppose chi'n cael o'r effaith dramatig cychwynnol. Ti'n gweld y link fi dal ti, Morgan? Ie, fi di danfod e draw I Owain. Mae o... Cool. O, o'i ti? Yeah. Aha, diolch yn fawr. Hey babe, is your translation exam today? Yeah, mae tomorrow. Yeah, tro yma, nawn ni wneud gwell job o'r cyfieithu ar y pryd. A nawn ni meddwl am... Does dim bris, nawn ni meddwl am y peth, achos fi di wneud bach o gyfieithu yn fy amser. Ond dwi ddim di wneud unrhyw cyfieithu ar y pryd sy'n eitha cool. Bydd e'n challenge eitha cool yn credu, yn trio wneud hynna. Ond fi di gweld lot yn nhw yn y cornau mae'n cyddio. Fi'n credu mae'n anhygoel sut maen nhw'n wneud e. Power o barch at cyfieithwyr ar y pryd. Achos mae rhaid nhw gwrando a ddim mynd yn... canolbwyntio mor dda I cadw y cyfieithu fynd. Yeah. So PS yw'r targed. Dylen ni ddim mewn I gêm yn trio lladd y cymeriadau, ond mae Owain wedi gwneud e'n clir bod e ddim yn hoffi PS, bod e'n hunanol iawn, a bod ni eisiau fe marw. Na, mae'n just gweithwyr dda. Yeah. Mae'n cael webcam ran o'r security system, so... Mae'n caru hi greu. Yeah, mae hwn... Mae'n unig iawn, a mae eisiau edrych, you know, bryd I gilydd ar ei. Mae bach yn creepy fi'n credu. Oh. Yeah. Ie, fel pam ti'n cael y camerau, yn ti fewn I ti, ddim ti fas, fel fi'n dweud tro diwetha. Ys ti ddweud hwnna, ie. Good evening, Cody. Ready when you are. You start. I'm just going to turn my camera on.
Beth? Beth sy'n bod arna hi? Bach yn odd. Oedd hwn wedi digwydd tro diwetha? Yeah. Yeah. Okay, yeah. Ia, oedd e wedi. Sorry, just ddim yn sylwi fe tro diwetha. Ooh. Naff music plays. God's Nes i ddim hand sylwi hwnna tro diwetha. boasts some of the most beautiful sights in the North Pacific Ocean. Certains des plus beaux sites de l'océan Pacifique Nord. Perhaps none more so than its Oh largest my island. god, mae'n neud fideo fe hefyd. Sy'n bach yn Despite weird. this, there is very little development on the island and no tourism. Très sauvage. Mae'n caru ei hun, rwy'n meddwl. Yeah. The Meme Bateau Hotel Group, in conjunction with Quinton Engineering, is proposing the development of the Iowa Well Cove site into a luxury 35-room hotel, spa, Hôtel de luxe avec 35 chambres, un spa. and scuba diving complex. Look up. Oh, no. Oh, nah. Ni di mes fel yna. Grâce à la construction d'un hôtel de luxe avec 35 Oh. chambres, un spa et des services Our de consultation period has already begun, Good. and we know that you Good. is committed as Oh, well no, no, to okay. bringing this project to Yeah. fruition with the minimum disruption for the Ond y natural peth yw, landscape byddai'n and obvious wildlife. roedd hi wedi Dans le interpret. grand respect Ni wedi de la translate faune et la before, flore so de cette interpret. magnifique baie. Oh, okay. Our preliminary planning application is before the God's Hand Island Council, and we hope that you will join us in making our proposition the best it can be for the local economy and employment prospects, so that construction can begin early next year, ready to open our Et une doors the promesse following de year. création d'emplois pour que les travaux puissent commencer au début de l'année prochaine et que le nouveau complexe puisse ouvrir ses portes l'année suivante. We hope to, I will welcome you soon. Make something up. Make something up, make something up, Yeah. make something up. Yeah, ni wedi interpret yn tro diwethaf. Nous sommes une compagnie tournée vers le futur et nous espérons vous servir dans un futur proche. Yeah, mae'n ansynio'n dda. Gwell na Yeah. IOL. Beth bynnag dweud e. I'll welcome you soon. Rwyf fel hwnna. Right, let's have a little look then, shall we? Well, I forgot the word for scuba diving and Yeah, because that's a word you hear every day. I tried to keep up the pace, but I wasn't fast enough. He was talking really fast. Not to mention the pun. I know I'm better than that. I know. I should have been more precise. Can we do another one? What? No. Please. Mae hi'n dweud yr union un peth, so mae beth yma ddim Yeah. mor bwysig fi ddim yn credu. You know what I think? Mae fe just fel filler, You should dwi'n cut us a teimlo. break. This is Yeah. interpreting, not translation. You don't have to be word fucking perfect. Dim beans. Sorry. Dim beans. So, get you. Oh, hynny'n iawn. Yeah. Fi just cael yn bwyd fi, sorry. Okay. Oh, na! Dad? Nothing. Oh, come on! Okay, give me 15 Oh, minutes to no. clear some emails, then Yeah. let's get this ship started. Yeah, happy to do anything. Well. Mae hwn exactly fel y... Yeah. Bye. Trusty. To the kitchen. Gordo. Ni di darllen hyn o blaen. Yeah. I've Dim byd fel pethau fyw os e. Ti eisiau i fi... Go to dad, Okay. neu darllen y conspiracy theory? Go to dad tro yma. Pa pa'n neithon ni tro diwetha? Rwy'n ni'n darllen y conspiracy theory. Ah, okay, good. Ie, nawn ni wneud fwy edrych ar ôl dad sy'n credu tro yma. Gobeithio mae Iestyn ddim wedi llosgi. What's the Bydd y matter? bwyd tasgu arno fe fi'n credu. Yeah. Professional and you're banging on the walls. I can't hear you. This is stupid. O?
A mae'n ffonio. Dyna'n rhywbeth Dad, come gwahanol. on, this is ridiculous. You need to come out. I can't. I don't want to put you and the baby in danger. Then why did you come here? Because Piers has gone off to that place. Le pouce? Il a même pas été encore sur l'île. Le pouce, he's not even been on the island yet. But when he does, he will come back with them, and we have got to be ready. Dad, there is no curse. So, I'm just a crazy person, and is that it? Be dwedon ni tro diwetha fo? When ni'n Ti'n dweud cofio? lie, oherwydd ni'n dweud you're not crazy. Truth. You are crazy. Ni'n bod yn I gas. think your evil spirits would go away if you listen to your doctor. You're not well, Dad. At least that's honest. I'm just worried it's Yeah. getting worse. Oh, well, they must have heard about your fiance's development. Oh. How is Piers? He's fine. How are you? And the baby? O'n ni 'di rhoi director diwetha, ni? Yeah. Okay. Dwi'n mynd diplomatic. Mae'r is Ow. O na, rwy'n ni'n gwasgu Please don't diplomatic change the subject. tro dweud. Oh, right, sorry. Am ryw reswm fi wedi rhoi y plat lawr, a y munud rili rhoi lawr, roedd fi'n just wedi flipo ar fi. Rwy'n flipio. Yeah, Yn literally. creepy. There's so much Falle you can do. development yma. Ti'n iawn, ti di llosgi? Yeah, just wedi llosgi fy bysedd a fy coes. And God knows what Oh, happens damn. Ti angen when I'm nhw am asleep. stuff. Na, fi'n iawn, fi wedi safio y bwyd. I don't want to hurt you. Don't lock him in. Na. Na, Ie, ni wedi galw fe allan tro hyn. Ie, Ie. Gad le allan. Ac os ti ddim wedi rhoi e, I need to go back to work. Are you translating to French or that Lapus language? The fact that I speak Canal makes me very employable. That language is dangerous, and so is that island. Fine. You don't like Le Pouce, but could you at least just try to be normal? At least long enough for me to finish my shift. I will do whatever I need to do to keep us all safe. Good night, Dad. Try to get some sleep. Sleep is the last thing I should be doing at night. Mae'n da, ddo. Na. Beth di am mynd i gwneud nawr hef rhyfyd eisiau cloi fe hun mewn i cadw hi saff. Ie, ond ti ddim Ie. wedi rhoi sedatives, y ti? Lock Na. dad's door. Na! Answer the Ni ddim call. eisiau lock y door. Ni just mynd i cael ei Yeah. lladd, ydyn ni, just straight away. Yeah. Hey, gorgeous. Oh, mae'r edrych bit yn y yna mirror. mor... Good. Dyna'r reswm ni Egotistical, eisiau ie. Piers i marw More wedi. egotistical. Well, actually, she wants me to Edrych do yn y this mirror. with Mike, so- Yeah, well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Don't worry about Cody. Ie, a ti ddim Oh, wedi... ma' Ti ddim wedi rhoi e pills e, so bydd yn iawn, ydi e? Anything new? Okay. Ddim siŵr. Gawn ni weld. Investors want more site surveys that they don't want to pay for, and the locals want us to leave, but they also want us to give them jobs. I'm sure you'll sort it all out. Absolutely will. Is your Ma' nhw'n father gwahanol. still in our house? Oh, mae fe'n douche yn dyw e. Douchebag! Not really. Ydy, bendan. Some of the best investment I ever made. Just keep feeding Miss Meds, okay? It's not much longer now. I'll get this project sorted, and then the three of us will be out on the Poos in no time. Well, my dad has vowed never to set foot on that island again. What? No. The three of us. You... Ble mae dad fe mewn i mynd? Mynd i just gadael fe. Oh. Ydy e. Tell me you're still pregnant. Yes, we, of course. The three of us. Mor weird, ydy e. Berlin. Sut mae'n siarad gyda'i cariad? Treat for you. Oh, mae'n neud e, come on. O'n i'n disgwyl fe yn neud e. Oh, thing baby thing ma. Just- Ie, so ni wedi dweud truth, fi'n meddwl. Yeah. Good, right? It's good, right? It's a lie. Lie. Yeah, it's cute, but don't you think it's a bit early to be buying clothes? No? Why? Oh, I've got to go. Take it easy, okay? That's our little prince in there, and I'll speak to you later. Love you.
Just atgoffa fe. Atgoffa hi beth sydd yn, beth sydd yn groth Yeah. hi. Oh, good. There's a little prince in there. O'n i'n meddwl taw Could be a hobgoblin princess. oedd e. God. Okay. Oh, lovely. Beth nesaf te? He's awake! Mm. You're in demand tonight. 2 calls. Both need Oh. someone who can speak Canard. Perfect. I've got a call between 2 businessmen. O'n mynd someone gyda'r called- businessman tro yma. wants Yeah, someone to authenticate Teron. a book before he buys it. Oh, Ydy e'n mynd i bod so yr un mae ddim yn- book? Probably, ydy e. Yeah, mae'n mae'n mynd i bod yr un llyfr. Mae'n mynd i bod yr un llyfr. Yeah, Bet ydi. exactly, yeah. Max Vito? Oh, I Os know nhw'n mynd i Max. cyrraedd, os nhw'n fel diagram, maen nhw'n mynd i cyrraedd yn yr un spot. Sounds Yeah. like the other one would be better for my career, no? Okay. So, I'll take the business right call need, then. yeah. Please, Cody. Okay, I'll put you on. I'll be popping in and out to monitor, as usual. Remember, you don't need to be perfect. Oh, roedd nhw'n cynio dda. Nice i glywed. Yeah. Just ready the newid fy shorts now. Bonsoir. Bienvenue chez Glossalingua. Avez-vous déjà utilisé nos services? Oui. On m'a dit que vous saviez lire le canard. Oui. C'est un rare don de ce côté du globe. Merci. Good evening, my name is Lauraline. I'm an interpreter with Glossalingua. One of our account holders would like to speak with you. Are you willing to accept the call? Yep. Connecting you now. Hi. Hello. How are you? Good. How was your flight? Yes, well, okay. Voilà. J'ai bien peur qu'on ait atteint les limites de nos And that capacités. is the extent of my English, I'm afraid. Really chatty, isn't it? Yeah, mae'n mor awkward yn dyw e. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Gosh. Good evening. Bonsoir. I meant evening. Well, anyway, Ah. shall we crack on? Eh bien, commençons. Crack on. I received your email. Like, more awkward. Oh, fi'n gwybod. Mais en effet, je l'ai bien. It's a very valuable and treasured possession that I may be persuaded to part with. Give me my price. Mais seulement au juste prix. Je comprends bien. Mais avant tout, je I me understand, demandais si je but pouvais before we voir. continue too far, I wonder, may I see it? Anyone would think you don't trust me. On pourrait croire que vous ne me faites pas confiance. Ce n'est pas du tout ça. Not at all. Yep. Oh, yr un llyfr. Ond y peth yw, ti ddim yn gallu cael y llyfr tro yma, achos mae'n 2 businessmen ydi e. It's expensive. Yeah. Cher. Of course. J'aimerais savoir, Monsieur Vito, si vous seriez prêt à me I would be curious, Mr. Vito, if you would oblige me with the story of how you happened to come by this book. Sut ydy fe'n... Sut ydy fe'n cael y moustache fe fel hwnna? Like, sut ydy ti'n siafio eich moustache i just bod... Yeah, mae'n gwybod. Really super... Mae'n super syth. I like... Yeah. Premeser. Premeser, Yeah. bendant. Mae'n impressive. Mae'n hoffi. Okay, mae hyn yn choices newydd te, Harry. Still enjoy good dude. Just to have your eyeliner. Interpret they're on. Yeah. Neu interpret Theron, translate Vito. Huh? Pwy di pwy? Vito yw'r gair You're on. o'r llyfr. Right. He wants to know where you got that book from. Yeah, okay. Oui, j'imagine bien que vous voudriez le savoir. En effet, vous voyez,
I would, indeed. Chaque exemplaire de ce livre à travers le monde. There I saw that traced every copy of that book in the whole world. Me And semble assez surprenant. even that there's only 3 of them ever made, it seems rather odd that here is a man in London of all places who says he has one. Oh, nah. My mum London, okay. Very Okay. curious. Well, curiosity killed the cat. Oh. I'll tell you what. If you still want to know where I got it, after you've seen the book, I'll tell you. Very well. Do. Spirits be gone. Je pourrais voir le colophon. Colophon? Admit not knowing the word. Yeah, admit. Excusez-moi, Monsieur Théron, Lauraline ici. Est-ce que vous voulez bien répéter? Vous avez dit colophon. Je vais être sûre de ne pas me tromper. C'est un terme technique. C'est la même chose en anglais. Oh. Monsieur Vito saura ce que je veux dire. D'accord, merci. Mais ici, de colophon. The what? Yeah. Classic. Monsieur Théron seemed to think you wouldn't know what it meant. Edrych ar y gwyneb e. Containing the publisher's mark and copyright and printing information, typically at the front of the book. Twyllo, gofyn Google. Et voilà. Excellent. Oh. Est-ce que je pourrais voir une page de texte? May Une I page see avec a du page canard. full of text, something with canard? O na, mae hi'n mynd i darllen y Oh, creepy no. text i, a mae'n mynd i dechrau fe to. Oh, God's sake. Methu credu hwn. Fi'n mynd i darllen nhw. So tro yma mae'n faulty. Great. Yeah. A ni'n gallu esgoi, actually, dweud, achos mae'n bound o bod... Spirits Oh, of here the we great go. tree. Oh, na. Release the secret. Release the secret. Oh, na, ddim vessels. Paid, weid e! Sy'n bod yna i? Oh my... Uh-oh. Oh, shit. Oh, na. Oh. Mae hi wedi marw. Bye-bye. Woo! Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Tout à fait. Yes, it was. Merci. C'était parfait. J'ai besoin de réfléchir un peu. Ne vous inquiétez pas. I need to think about this. Je veux acheter. Have no fear, I am now very serious about buying this book, but I have another appointment now. Est-ce que je peux vous Can rappeler I dans une heure? call you in an hour? It's a little later. C'est-à-dire qu'il est déjà assez tard ici. Je peux faire en sorte que cela vaille I vraiment can la make peine. it very worth your while. D'accord. 1 hour. 1 heure. I'm staying up any later. Je n'attendrai pas plus longtemps. Très bien, merci. Of course. Thank you. Tout à l'heure. Until then. Oh. Alors, ça fait longtemps que vous êtes traductrice. Interprète. Je ne suis pas vraiment traductrice. Je vois. Eh bien, dites-moi si vous avez des problèmes. Le canard est une langue sacrée qui a été inventée. Oh, mae fe'n hoffi, you know, creu trouble, y boi ma. Oedd hi'n gwybod beth oedd Ie, e'n mae'n neud. gwybod beth sy'n mewn y book. Dick, yn dwi e? Yeah. Rwy just wedi cys o ti, rwy'n flin, gael y fi os ti. Ta-ra. Mewn trouble. Hwyl. Os chi'n gweld unrhyw marwolaethau yn y 10 munud nesa, sorry. Oh gosh. Oh yeah. na, mae hi wedi gweld y hefyd, so bydd hi'n Yeah. cael y melltith arna kiss. hi. Oh na. Ond ni ddim wedi loco... Ni ddim wedi... Canada. Ni ddim wedi loco dad mewn, so ni wedi marw. A mae... Ie. Fi'n siŵr. Siŵr o fod. Na, lle. Rip through.
O, ni'n mynd i cael ei bod yn trapped mewn y babies. O. Oh my gosh, mae 'na 43 miliwn pobl yn siarad Canada. Canada? Ydy hynna'n... Dyna'r un enw? Cana. Cana. Cana yw hwn, though. Yeah? Yeah, Cana. Yeah, Ydy Cana. fe'n gwneud joke am Canada? Oh, no. Oh, right. Okay. Canada. Blame no. Canada. Oh, no! Oh, no! Ni just wedi chaddu. Goodbye. One bites the dust. Yeah. Uh-oh. Uh-oh. A ddim nesa i'r crib. Cynnar ydi hon, ond mae'r llyfr yn dweud translated from Canada yn y colophon. Oh, right. Oh, right. Okay. Okay. Hwna'n funny. Da iawn. Ei, hwnna'n dda iawn yn sylwi ar hwnna. O'n ni wedi colli hwnna. Pointy Gryffindor, da iawn cylindrical cake. Right, he just Hereford. Oh. Oh, mae'n mewn o living room. Ond edrych y sut Mae'n cael knife. Now I do. Yeah? Yeah, mae'n cael collell. Ydy e? Oh, gosh. O, mae di dod i synhwyrau. Diolch beth. Gobeithio mae'n... Oh, god. Ole ni'n gweld bach o'r cegin, o'n i ddim wedi gweld hwnna tro diwetha. Ie, ni wedi, pan mae fy drwsau wedi basio yn agor. A dde? Ie, ond ddim mewn. Mae gyda hi callell yn ei stafell, ni'n gwybod hwnna nawr. Oh, na. Hwnna beth rhaid fynd yn o'i lladd i hi'n tro diwetha. Yeah. Dad, I need you to believe me. Oh, na. Oh, yeah, gwell llynedden. 5 workers killed. Oh, parrying. Christmas for the Great Tree. A historic day for God's hand, a wedyn a couple of workers killed. Dau, yr Eileen. Ie, dau, yr Eileen. Roedd yn siarad am y coed yn tro diwethaf. Creation of the myth of the Cannar belief system. Fragment. The Great Tree, Pulasi, took root and grew tall, raising the island above the flooded world. The Great Tree oozed with life, but also spirits. Kaya Nem, the ancient others. They lived and spoke of each other in the Great Tree. Over time the spirits grew numerous, but also weary of their ancestral home. They wished to see more of the world, and so the spirits took form. Oh. Okay. Okay, beth nawr te? O, ni'n darllen rhywbeth arall? Neu... Yep, okay. Yeah, go on, darllen nhw gyd, siŵr o fod. Historic day for God's hand. TVC Building LLP has finally broken ground on the site of the long-awaited Le Puce International Airport. Celebrations were led by primary investor Carl Vito and his wife and local lawyer Jacqueline Vito, near Dubois. With Le Puce local Le Puce local Wareni Dubois in attendance as a representative of the SPPK, the Society pour la Promotion de La Promotion du People Canal. People Canal. Diolch yn fawr. Project manager Alex Wilson told reporters this morning that he is excited to get cracking on the development. Get cracking. O'n i heb darllen un roedd yn dweud workers killed. Na. Yeah, so ni ddim ond gallu darllen da. Oh, na. Oh, na. Oh, na. Oh, cylindrical cake wedi dweud roedd yn hynny'n golygu Society of the Promotion of the Canal People. Hey, diolch yn fawr. Oh. O, nawn ni'n loc o fe mewn. Tan i'r ci mas. Yeah, achos, yeah,
Point teg. O, hyn yn lleoliad new... O na, dwi ddim. Yr un lle. Ie, heb tynnu'r allwedd, ti'n iawn i'r agoriad. Ti o'r gogledd. Ie, point teg, cylindrical kick. Ie, mae wedi gweld synwyr nawr. Okay, ie. Good. Ie, fi'n meddwl mae'n hwnna'n o hewif ni ddim wedi rhoi ar y pills. Yeah. Yeah. Yeah, falle. The drugs don't work. They just make it worse. I know I'll see your face again. Okay, beth sy'n gwneud nawr? Gan i gweld beth ffwyf y dewisiadau ni wedi wneud. Fi'n credu bydd y galwad yna Ni'n mynd i... eto. Ie, ni'n mynd i... their own. Achos mae'n awr. Mae yna photos o dad. Monsieur Théron. Je m'excuse, mais je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, le canard est une langue sacrée utilisée autrefois uniquement pour s'adresser aux esprits. Eh bien, je crois que j'ai dérangé de vieux esprits tout à l'heure. Mon père ne va pas bien. Et après notre appel, une chose étrange s'est produite. Une ombre est apparue et il s'est mis à marcher comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Et vous pensez que c'est à cause du passage que vous avez lu en canard? Yes. Oh. Yes. 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 Course. Bien sûr, je vois pas d'autre explication. Je suis pas sûr. C'est vrai qu'on entend des histoires étranges de personnes qui auraient eu des comportements anormaux après avoir entendu parler de canard, mais je n'y ai jamais trop cru. Oh. Precedence? What No. precedence? Precedence? Why do you want the book? Yeah, put precedence. Quel genre d'histoire? Quelques histoires locales, au pouce. Yeah, dyna'r stories o pobl yn marw. Il y en a une qui a fait plus de bruit parce qu'elle touchait des... One Ramelargent. Ask about Cursed Project. Yeah. Le projet Yeah. de développement de 1998? Oui, c'est à celle-là que je faisais allusion. C'est curieux. Écoutez, je suis désolé, mais je vais devoir. Attendez. I just mynd y gadel ni marw. Vous voulez bien m'aider? Hi, Oh my god. Impress Theron. Yes. Les légendes de la région disent que les esprits ne peuvent pas se manifester sans la présence de la mangrove. Et alors? Alors, le livre de M. Vito est à Londres. J'imagine que vous aussi. Oui, mais c'est mon père qui le hante. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que je comprends ce qui se passe. Mais si l'on en croit les légendes, une solution pourrait être de détruire ce livre. Ce qui veut dire qu'idéalement, vous voulez que j'achète un livre pour que vous puissiez y mettre le feu. Ça, ce n'est pas quelque chose que je... Oh, yeah. Oh, mae mor... Plead with him. Smack o fe. Ble mae option i smack o fe? Plead, Na, please. plead with him. Mae rhaid, achos mae rhywun di mynd i marw fan hyn. Il s'agit de mon père. Come on. Il faut que je me prépare avant de parler à Vito. Je vous rappelle dans quelques minutes. Oui. Thank him. Merci. So it's like, Oh, gosh. Diolch i fi eto. Diolch. Dunk. Gosh. Cody, I'll be on the Peasant. next call. Oh, na. Oh, no. Oh, dear. Oh. Oh. Oh, mae'n dinistrio pethau. Yeet. Come on, ti'n gallu neud e, come on. 1, 2, 3, banta ni. Hello. Good evening.
J'aimerais commencer, si vous me permettez. I'd like to start, if I may, by reminding you of your promise. Oh. Oh, Bon, je suis conscient du fait que... now I'm aware that maybe there is just the smallest of possibilities. I don't want to offend you, but it struck me that perhaps that book took a somewhat circuitous route into your possession. You what? Blunt, no diplomatic. Blunt. Lauraline here. Monsieur Théron wants to know if the book is stolen. You can tell him that it's not stolen, and I resent the Ce livre implication. n'a pas été volé. Oh. Je n'apprécie pas vos sous-entendus. Je ne veux pas vous offenser. Oh, I didn't mean to offend. Really? En revanche, intéressant de constater que vous ayez immédiatement pensé que je vous accusais Oh. de vol. Oh. I was Bon, under the vous impression avez that we d'autres had a deal, questions? that you Vous were aviez dit satisfied. que vous étiez prêt à acheter. Je pensais que ça voulait dire que vous étiez satisfait. Presque. Vous voudrez bien me montrer? Very nearly. Would you mind showing me what condition the book is in? Just hold it up to the camera. J'aimerais surtout voir la tranche. Look up, look up. Mein Monsieur Théron is asking to see... got it. The forage. Oh, what's that? The edges of the pages of a book when pushed together to form a surface. Dyna ni. Parfait. Excellent. Pourriez-vous... Could you fan some pages out for me? Oh my god, mae bach o weirdo, ie. Humour me. Oh. Laissez-les retomber tout doucement. Ease them back gently. O edrych mae'n y peth. Arno fe. Mae'n gwybod, yeah, gweld mae'n gwybod. Oh! Beth yn y byd. Yes, ça va, I'm fine. O, mae fel yn agored yr ysbrydion neu rhywbeth. Na, dim eto. Dad, mynd nôl i gysgu. Name your price, Monsieur Vito. My price is 5 million le pouce francs. 5. Pam ti'n cael dewis am hyn? Come on. 5 millions de francs le pouce. Je pense qu'on peut trouver un accord. I think we can make a deal. Excellent. Peut-être pas celui que vous But croyez. perhaps not in the way you think. Je sais d'où vient ce livre. Allai bod I know 5 where pint. the comes from. There's a Dubois family on the pouce with a very peculiar family crest. Ils ont perdu leur exemplaire de ce livre il y a quelques années. They lost their copy a few years ago under unusual circumstances. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous propose 200 000 francs. Counter offer. Ouh. 100,000 francs. Ouh. No way. Hors de question. Ce serait dommage. It would be a shame, Mr. Vito, would it not, if the Dubois were to suddenly find out about the whereabouts of their precious heirloom. She'd never sell. Elle ne le vendrait jamais. Ça, je sais. Oh, I know. D'où mon offre plus que Hence my very generous offer. O, mae'n clever yn dyw e. You are aware that you're blackmailing me in Vous front of a réalisez que vous me witness. faites du chantage devant un témoin. je vous ai accusé de rien. I have accused you of nothing. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? So, do we have a deal or do we O. not? Deal. C'est d'accord. J'ai besoin que vous me l'envoyiez par coursier ce soir. Je peux vous... I need it couriered tonight. We can email the details. Money first. L'argent d'abord. Bien sûr. Absolutely. Bonne nuit, monsieur Vito. Good night, Mr. Vito. It's morning. C'est le matin ici. Good morning.
O'n i'n aros am hwnna. Oh, burn the book. Oh. What was your address? Oh, no. Croydon. Well done on the sale. Oh, irony fanna. You know, you heard the call earlier when I was speaking. Is anything weird happening? Are you okay? Dim response. Oh, no response. Okay. Can you go out? Yeah. Oh, Ni'n dim gwybod. res- Oh dear. Oh dear. Uh-oh. Yeah. So, beth sy'n mynd i ddigwydd? Right. So, os Angen oes aros. ffordd o'n ni cael y llyfr yna fel y person yn y canol a llosgi fe, Ie, mae'n wel- siawns o... Mae fe wedi prynu'r llyfr. A mae fe mynd i anfynnu i ni. So wedyn ni gallu... Uh-oh. Okay. So ni gallu byrnio Uh-oh. fo. Tracking! Track me. Wow, oedd Oh, hwnna'n my- gyflym. Mae hwnna'n anhygoel. Hwnna ddim yn There you are. Hermes. Err. Os rydyn nhw'n anfon fe efo Hermes, bydd fe'n cael ei Mae'n awr. Mae'n awr. Ie, yr un lleoliad yw e. Mae popeth yn Chelsea, gweld, o ran... Bydd hyn gallu cael ei... Mae Chelsea. Ie, bydd hyn gallu cael ei gwneud mor gyflym os rydyn nhw'n just anfon fe efo Hermes. Bydd nhw'n just dynistio fe ar y ffordd. like- Ydy yna'n cario hwnna trwy Deliveroo. Deliveroo. Ar beic. It's funny. Okay. Leave the apartment. Dwi eisiau Yeah, just you need to gadael. think of something else, so... Dwi eisiau gadael. Dwi'n Go gwneud on, things else d- tro fatha. Mae'n cyferbyn... Ie, mae'n groes i beth wnaethon ni. Oherwydd, Go tro on, nesaf go o'n on. i'n aros, a maen nhw wedi'n siarad i'r spirit, so if ni. Okay, bye bye. Yeah. Beth sy'n mynd i digwydd nawr os ni'n trio gadael? Falle bydd hi'n gweld y courier. Oh. Courier. O na, Oh my god. mae'n graff. Mae fe... O na, mae fe'n mynd i dod ar ôl hi. Yep. Achos Mae'r mae fe allwedd fel... wedi mynd. Oh, dear. Oh, no. Oh. Oh, sut ydi yn symud fel na? Teleportation. Tew. Really? Oh, na. Oh, na. Oh, ni wedi lock o fe tro yma. Ie, rwy'n dod allan o'i fe. Oh, yep, dyma Mae fe. dyna fi'r Ready? force 1, 2, 3. Pwers. Eto, fel, just tannu'r achwedd mas. Uh-oh. Oh, hey. Oh, wow. Penni'r allwedd. Yeah, Pa'i roedd hi gadw wedi. e. Yeah, Oh, great. dyna ni. Yn ei dysgu. Okay, yeah, now amser i Reddick. Come on, Reddick now. Na nhw'n methu gadael. Oh. Hwna'n proper paranormal activity Mae'n film cael achwedd now, scenario. Morgan. Roedd hwnna'n achwedd i'r drws. Oedd e? Yeah. O, mae'n cael yr allwedd i'r drws. Where? Na, oedd e ddim. Mae'n cael yr allwedd i'r blymyn drws. Pan mae'n dangos e, mae'n cael achwedd i'r drws. Y drws flaen. Yeah. Yeah, drws blaen, yeah. Good point. Police, please. Allô? Mae'n effeithio gyda'r signal. Oh, na, dim eto. Hello, Dad. Oh, Daddy. Daddy. Hi, Oh, Daddy. hey. Oh. Oh, na. Okay. Oh, ddim eto. Ni di gweld y golygfa yma. Dad?
Bydd llygad ein coch nawr, ie. Protect Lucy. Stop destructing humans. Now, protect the great tree. Stop the human destroyers. No. What? Can you repeat? Perrier. Perrier Kawa. You help us. Me? I'm not helping you. We are You hold us. You are our vessel. Bulaoi Pilamenhenko. Protect the great trees, stop the human destroyers. Pierce. You want me to stop Pierce and the development? You help us? I am not your vessel. Yeah. Ac ni wedi dweud I didn't mean to call tro diwethaf. Yeah. No, Yeah. I am not your vessel. Yachtevit Niv. Bulaoi Pilamenhenko. Oh, he just wedi newid yn barod fel. Yeah. Or we will end those loved by you. And Henko de jour. Okay. Os fi'n gywir, yn meddwl ni'n mynd i gyda bod gyda Pierce nawr, ie. Yeah. Laurelyn, So ni gallu guilt trip o fe tro hyn. what's happening? Yeah. Don't worry, Yeah. I sorted it. Get some rest. Everything is going to be okay. Gwybod di hwnna ddim yn wir. Come on. Mae rhywun bound o farw. P.S. Ond beth fi ddim yn siŵr, pwy oedd hi wedi ysgrifennu neges yn dweud I'm going to burn the book? Theron. Yr guy oedd prynu'r book. Yeah, Theron. The French. Right. Oedd e wedi cytuno then bod e'n iawn i hi Yeah. Mae llosgi wedi anfon y book i ni. Good. Galw fi nawr. Call me now. Dyna ni. O, na. Yn eisiau gwylio Cody. Cody. Oedd hi wedi marw tro diwetha, so gawn ni weld os... Dwi'n rhywun accepto. O na, paid accepto. Whoops. Whoopsie daisy. Mae'n mynd i marw. Sorry, I know I promised to Wel na, ni jyst wedi gweld hi'n troi o gwmpas. Ni ddim Yeah, actually he just gwybod cael os ei mae'n mynd i marw. possessed. Yeah. I'm having a bit of a weird one. Probably these night shifts. I swear I can hear someone speaking Kana. And bye. Oh dear. Got it. Oh. Oh, wow. Nice butt. Oh. Yes, then. At least he didn't marw. He dal I fyw. Just possessed. Okay. Oh, do Pierce. Right, we need a guilt trip of it. Guilt trip. Right, Pierce, guilt trip. Laurelyn? What is it? What's going on? Guilt trip. I need you to keep our family safe. Okay? Of course.
But what's wrong? Everything okay? Guilt trip. Guilt trip. Pob tro nawr. Mae rhaid dewis hwnna. I tell you, but I need you to believe me. Okay. I'll believe you. What's up? The push curse is real. Laura Lynn? O, mae fe ddim yn mynd i... Me. Oh, come on. It's one thing. Oh, all this no. will be Oh, No! I really don't. Mae'n neud yr un peth. Maybe they have a point. Really? They've attacked Dad. They've attacked me. You need to give in on this pierce. Just stop the project. You're the only one who can. In die tree. Working these night shifts. O, mae'n neud yr un peth. What? You need to get some rest. No. You're being hysterical. I'll square it with Cody. No. I have to get back to a meeting. I'll have my sister come over and spend a couple nights with you. Love you, babe. Get some rest. So sut Oh, ni... well. Sut ni'n stopio fe ta? A if mae'r dad Ddim yn gwybod. mynd i just llafu hyn nawr, ie? Ydi. Ydi. Yep. Weld? Oh, na, mae Oh! dim. Mae wedi taflu i ffwrdd. Sut yn y byd? Oh. Am Wait, drio. what? Ni wedi neud e? Well done. O na. So ti'n gallu llosgi'r llyfr nawr? Pam ydi wedi dweud well done? Achos wnaeth i trio gorau. Wnaeth i... O na, mae dad yn mynd i'r drws. O na. Mae'r drws ma'n yr ystafell ni, ddo. Yeah. A ni wedi loco fe mewn. Oh my gosh. So mae'r llyfr Ti'n gallu neud e. Ti'n gallu neud e. Yeah, come on. Tybed? Oh. Fi ddim gyda fel lighter neu rhywbeth i tanio ydi hi eto. Fel llosgi'r llyfr eto. So... Yeah, so... Ni'n cael e. Gosgi e. Destroy the book. Destroy the book. Rhaid wneud hwnna. Rhaid wneud Dynestrio fe hwnna. tro hyn? Ie, gosgi e. Ni Yeah. wedi dewch yna. Roedd hi wedi troi mewn i. Oh! Save dad. Yay! Hey. Oh. Beth yn y byd? Beth yn y byd? Redig i ffwrdd, pa jyst aros fan'na? Get ready, come on. Oh. Oh! Oh. Oh! Oh. Hwnna lwcus. Okay. Oh, wow. Wait, hang on. And mynd i fod fel, Yeah. you know, let your guard down and win. Diolch Charlie York am reverse. Beth yn y byd ydi reverse? Cym, siwr. A di hwnna fel rhywbeth lle chi angen chwarae gyda controller upside down neu rhywbeth fel yna, di e? Fi ddim siwr. Mae'n remember, edrych yeah. yn fyny. Yeah, Sut mae'n meddwl. ni chwarae reverse? Like, Fi'n meddwl mae'n meddwl inverted controls, maybe. yeah. Okay. Diolch Charlie York. Diolch. Nawr ni tri angorau. Rwy'n mynd i roi fy maws... yeah. Ffordd hwnna, ffordd all round. Oh, funny. Oh, beth am y dad nawr? Ydy dad yn mynd i bod yn okay? Dyna cwestiwn mawr. Beth am y babi? Ydy babi okay? Ni ddim yn cael babi, cofio, mae'n negative. Na, roedd hwn yn am, like... A oedd hwnna'n fel problemau Yeah. gyda'r babi, fel y Oh. test. Uh-oh. Na, dim mynd mewn fyna, come on, na, stop, beth ti'n neud? Does dim... Oh, okay. Oh. Oh. Mae'r cerddoriaeth yn really fel ymlacio nawr, ydy e? Felly... Ie, fi'n meddwl mae'n trio gwneud ti ymlacio wedyn
Wabam! I mean, he just jump scared you. Okay, so ni'n aros am y chwabam nawr. Wabam! Chwabam. Iawn, Fiona. Beth am Cody rwan? Oh yeah! Beth os mae Cody'n dod draw a dechrau... Cody wedi marw, cofio? Na, No, oedd e he just Wait. cael ei possessed. Hey! Hey, pawb wedi... Good ending. Byw. Except for Cody. Yeah. Ond dynistri'r llyfr. Ydy hwnna wedi... But Oes gan na y gweld ffordd o'n beth... i'n just sgipio tu ar diwedd a gweld os ni'n gallu meso fe o gwmpas i gweld opsiwn arall. Gan y gweld. So, yeah. Status Family Guardian. Please quote out Alexis survives. Beth arall, mae'n dweud mwy. Y llyfr wedi cael ei chosgi, ie. Yna fe. So, cool. Oes dim ond hanner awr sy'n tynnu ar ôl, so fi jyst yn wonder, oes yna ffordd o fi ni fel mynd mewn tu ar diwedd? Na. Na. O'r i chi mynd trwy fe gyd eto. Na, fi'n meddwl rhaid fi'n un trwy'r holl beth, ie. Okay. Yeah. Diddorol iawn. Dim Cymraeg. Oes na ddim opsiwn am Cymraeg fi ddim yn credu. Na. Ie, beth sy'n digwydd Wales Interactive? Really hoffi hynny. Mae hyn wedi bod yn game really cool. Oedd e'n cool. Yeah. Fi'n credu yr elfen o meddwl ti eisiau trio neud e, so mae neb yn marw. Cos y tro cyntaf, naeth dad ci neu dad fe hi marw. Ond ie, I don't know. Fi'n credu mae PS ddim... Sut ti'n cael PS i cael unrhyw problem? Fi ddim yn siŵr. Achos mae fe ddim yn newid. Yeah. Beth bynnag ti'n dweud, achos wnaethon ni trio popeth hollol wahanol. Ie, ond mae bron pawb wedi bod yn byw tro yma. Ie. Ie, ddim siŵr. Oedd pawb yn, oedd hi just wedi cael ei, possessed, oedd e, so oedd y menyw Cody hyd yn oed. Ond tybed beth sy'n digwydd os chi ddim yn ateb ffôn hi, galwad hi. Yeah. Ond I suppose dyna pwynt y gêm yma. Maen nhw eisiau ti mynd nôl a nôl a nôl a chwarae'r holl opsiynau. So, am fel... 15 endings. Wow. A replayability factor, mae fe'n eitha cool. Ond ie, sa'n credu ni'n gallu neud e mewn hanner awr nawr, so... Na, dim 15, na. Achos rhaid ni mynd trwy o holl peth i cael y endings hefyd. Ie. Does na ddim fel option skipio ymlaen, os e? Chi methu just gwasgu... Beth os ti'n mynd mewn i... Na. Na, does na ddim. Dyna ni dda. Wel, beth chi'n meddwl am y gêm yna ddim, boys? Dwi wedi joio fe. Yeah, definitely. Mae'n fi cool y ffaith bod nhw wedi ffilmio y gêm hyn, like hollol remote. Yeah. Nhw wedi ffilmio fe dros y pandemic. A nhw wedi ffilmio fe like hollol remotely, sy'n really cool. Yeah, mae hwnna'n cool. Yeah. Anhygoel. A mae'n dweud yn Paris, Llundain, Birmingham a Caerdydd yn defnyddio black magic cameras a event recording technology. Nice. So oedd y actorion wedi ffilmio eu hunain a nhw oedd yn cyfrifol am goleo y colir a continuity. So mae hwnna'n eitha cool. O'n i wedi dweud rhywbeth ynglyn â un o'r continuities ynglyn â'r allwedd yn y drws, so falle mae hwnna'n rhywbeth. I edrych nôl a gweld os oedd e fod neu beidio. Ond, fi'n credu mae pobl creadigol wastad yn ffeindio ffordd o wneud pethau, creu pethau yn sefyllfaoedd anodd. So mae hwn yn amlwg yn enghraifft perffaith o hynny. So da iawn nhw. A da iawn am Wales Interactive i datblygu'r gêm yma. Achos, wel, fi'n credu beth sy'n digwydd, achos maen nhw'n cyhoeddwyr, siŵr o fod mae criw yn mynd â nhw gyda syniad, a wedyn maen nhw'n helpu nhw cyhoeddi'r gemau yma. Ond,
Oedd yr actio'n dda, o'n i'n nabod actores Cymraeg oedd yn chwarae Cody, ond oedd y ddau arall, o'n i ddim wedi gweld gwynebau nhw o'r blaen. Wel, Colin Salmon, y dyn oedd yn gwerthu'r llyfr i'r dyn Ffrainc. Roedd fe'n mewn Resident Evil. Oedd e? Yr un cyntaf, ie. Right. Roedd fe'n mewn chwarae James Bond hefyd. Roedd fe'n chwarae Charles, hwnna fel ei cymeriad e? Roedd fe'n mewn Die Another Day. Ie. A mae wedi cael ei cyd datblygu gan y studio naeth creu Made of Scare. So mae hwnna'n diddorol. Nice. Achos oedd vibe, A'r o'r cynnyrchwyr o Complex a 5 Dates. So, ond fi'n credu y cynnyrchwyr nhw'n sôn am Dai Banner a Richard Pring, sef pobl... Gan ni just checkio fan hyn, be mae'n dweud. Executive producer yw David Banner a Richard Pring. So, pan nhw'n dweud producer, fi'n credu nhw'n meddwl mae boi arall yna, John Giwa Amu. So mae fe wedi gwneud job da fanna. Ond, fi'n credu... Roedd Megan Jones wedi ysgrifennu'r stori hefyd. Fi ddim wedi clywed am Megan Jones o'r blaen, so bydd hwnna... Fi'n credu beth sy'n neis gyda Wales Interactive, maen nhw'n rhoi pobl cyfleoedd am y tro cyntaf, a mae llawer yn cymryd y cyfleoedd yna a gallu arwain y pethau really cyffroes. Felly, dwi'n credu mae Dai Banner yn rhoi... Fi'n credu mae'n person agored i syniadau diddorol, ffroes, a mae'n hapus i roi pobl sydd falle ar dechrau gyrfa nhw neu gyda syniadau a mae'n rhoi cyfle a cefnogi nhw, felly da iawn. Oedd y ffaith bod webcam ti wedi mynd yn glitchy hefyd, Iestyn yn ychwanegu at naws yr stream. Ond na, chwarae teg, na, solid, game gwych. O'n i di joio hwnna. Oedd y complex hefyd yn fwy achos o fwy o symud, ond mae hwn bendan, os chi'n hoffi Paranormal Activity y ffilm a gwylio pethau trwy fel CCTV y steil yna, mae hwn yn game neu ffilm interactive gwych i chi drio, a y ffaith bod yna 15 gwahanol diweddglo, mae fe'n cael chi mynd nôl a trio cyfuniad gwahanol neu llwybr gwahanol. So cool. Awesome. Rhaid i weld beth sy'n nesaf nawr. Diolch i Wales Interactive am danfon ni copi o'r gêm yma i ni gallu chwarae fe. Achos ni wastad yn hoffi y gêm am ddim. Na, mi'n gyffroes iawn i gallu trafod y gêmau gan Wales Interactive. Fel y datblygwr a cyhoeddwr fwyaf yng Nghymru, nhw sy'n arwain y ffordd, so ni really eisiau nhw i wneud y gorau nhw'n gallu, achos mae'n tynnu popeth fyny o ran datblygu yng Nghymru. Definitely. A mae'n hwyl i chwarae gemau FMV. Roedd ddim really... Rhain yn y gemau FMV probably cyntaf rwy wedi chwarae. Really? Yr unig rai arall rwy wedi chwarae, oedd trwy yn chwarae. Yr un, double shift, fel y games... sword hwnna, be ni galw fe. Mae yna, pedro. Dragon's Lair. O nhw oedd y clasuron o'r 90au a 90au cynnar, a o'n i'n obsessed, double switch, y gêm na, oedd e mor ffynnu gyda'r actio a pethau. Ond i fi, mae safon o actio yn stuff Wales Interactive. Mae'n gwych. Ond well. Mae'r safon o actio yn brilliant. Chi ddim yn chwerthin at y fe mewn ffordd, mae hwn yn ffynnu achos mae'r actio mor specific i'r style yna. Actually, mae fel gwylio ffilm, ond chi sy'n dewis. Mae'r ffilm yn gorffen, so mae'r elfen yna'n really cool. Fi'n credu mae'n creu stream eitha dda o ran... weithiau, ni ddim yn gwybod beth yw'r penderfyniad gorau, a ni gallu gofyn i y pobl sy'n gwylio, a maen nhw'n rhan o fe hefyd. So gobeithio chi wedi joio hwnna fel ni wedi.
A gobeithio bydd ni'n gweld fwy o gemau Wales Interactive FMV yn y dyfodol agos. Yeah. O, rwy'n edrych ymlaen at gemau nesaf nhw. Yeah, Ac trio cael yr endings arall i'r gêm hyn. Yeah. Yeah, achos ni wedi... Yeah, I don't know. Wel, nawr mae dy ti hwnna, ti'n gallu neud hwnna yn amser dy hun, achos ti sydd gyda'r copi, Owain, ti'n gallu dweud wrthyn ni. Yeah. Oh, gosh. Yeah, fi ddim yn gwybod os bydd digon o ymynedd dy fi. Bod mae'n amazing a mae'r actio'n dda, byddai probably mynd neud e gormod. Ie, byddai probably angen gadael e am fel cyfnod i mynd nôl at y gêm. Achos oedd 2 diweddglo'n digon i fi. Ond, you know, fi'n gallu gweld rhywun sy'n eisiau gwybod pob... Achos mae completionist, fe, pobl sy'n gorfod gorffen popeth. Bydd nhw wrth ei bodd yn just mynd trwy'r cyfyniadau, ond... Bydd e fel Rubik's Cube dwi'n tybio, achos mae rhaid i chi... Mae gymaint o opsiynau gwahanol. Bydd rhaid i chi kind of, cofio a... I don't know. Pob lwc rhywun sydd eisiau gwneud hwnna. Ond, game gwych. Right. Faint o achievements sydd fan hyn? O, ni wedi cael 9 allan o 17. Mae'n good. Mae'n dda. Yeah. Mae 8 hidden achievements remaining. Oh, cool. Cool, yeah, so... Right. Cyn i ni orffen, nos lun falle bydd wythnos nesaf. Wyt ti ar gael pryd hynny, o? Nos llun... Diw llun wythnos nesaf? Yeah. 1 munud, gada fi checio. Dyna'r unig amser wythnos nesaf. Yeah, rememberin. Yeah, bydd fi'n rhydd Dydd Llun, remember. Okay, cool. O'n i'n meddwl am rhywbeth pryd hynny then, am Dydd Llun. So, awesome. Yr wythnos ar ôl, dwi'n mynd i arwyliau i Sir... Beth yw e? Trefdraeth? Ti'n Sir Benfro? Oh! Newport Pems i unrhyw un sydd ddim yn siŵr ble mae Trefdraeth. Lot o bobl yn gwybod e fel na, ond Trefdraeth yw e. Nice. So, byddai ddim o'r wythnos ar ôl hynny. So, chi'n gallu gael wythnos off neu cario ymlaen hebddau achos bydd digon ohonoch chi. Os chi eisiau lan i chi. Anyway, ond, brilliant. Diolch am cwmni chi gyd heddiw a pawb sydd wedi bod yn gwylio. Diolch am... diolch. Cool. Diolch am gwylio pawb. Gwch chi yn y stream nesaf. Gweld ti yn y stream nesaf. Hwyl! Hwyl.